Ngamba ni kamera katika do kuitwa kuna ngomu mweni katika turuka mweni jukuluka dia uriko kuruka ka filme mwabao basarai bari mukochi mwabao mwabagrezera mutu jamu banye mudu ya kamera ka di mulu aka ngomu katika weka mwabao bari myana banye mumbo mulo boro wana yango wana mangu ite mikasai Pablo ndo bafika mwabao bana sasa taka mwabao bakwata batu mwabao simutu mwetu mwabibai Balondi babindirimbi bidibihita echichidi chimenga cha Mbushumai chimenga chikulu cha Kasai Oriental mu Republique Democratique du Congo. Aha turi mu komina umwa balubwa Mbushumai mwenza kuri komini 5 luwa bipemba ono ino mwaneyo luwa dulu luwa kanshi luwa dibindini luwa muyi kada turuta banku mturbimanyi na mukomina wa bipemba kumukomina muri chalu chandeka mukomina muchidi mushala myabiri bantu mu kusumba malaba kwasa bunzugu njilina rubamwana njila mwenza kurubana betu bena ex-sengamid uduya kuluseka lwa territorio wa myabi kuboya audu hichila mu abutu futubikile ni kumakala tukatubikile peni kupemkao mwabaka songa bini pemkao kiade hamwe kabuhadi hatule mwiso kanyine bari mwena kayeno muri musuku mushalamo udanu michi ya manga yiri mwe kai michi ya avoka mabwa ndiro mwana njilao mweza ngobulaba karitana na mwana ni kono ko mwana mashinya songo nashin tukutuku mini abini mivula ito dibili to kanele wani nene bari batumona bene kasari antala bari kwei ana batur le mej bibi mwe ka ko bubimpo mwiso abi zubumiasa kudima wonje mashirishilangana basa baheshimbula matadi wetu mbateka koko kudima division campagne mola matadi kudima biro bukalenga bwa Kasai kinshilao uduya kumyabi kumpala kuduya kudukasabuka musuru wa kanshi udi hakacha territorial patapata ni vile wa Mbushumai nkunene bomwana kudi abalumako kikudi kumweka kushala kumalaba adibubenda babanyina bantu badidishinga de akwasa nene bari kumputo wana malaba mumweka badibenda bakwasa kumbula matadi babanyina bantu walwa kikikala chumenge ni bokuya konsuku komini ko bitudi botelai kukari kumana kuula ninkukoso kudumbuwa nunkubikengela kutuma kanto albert kuneku adiboko kebelewe bomwaba bunene buri ujinga okosala kudumbula matadi nunko kikuri kwenza bokujima nanko nenu mwana nenu nkayeno modiumbo mienzo bomisulu mienda mikosolola mwina mukomino wa bipembo umino mwaneyo sombele tumbigile mu chako kuni la commune verte wari kuri kisukutshala kiri chimweka nikukuneko kikugari nkita idibobajika bantu bonso bafa muchimenga cha Mbushumai Tangilayi ki chimenga chimuri chishala njilendo bayumwana bambule bikolo kuri bamawamu bafuma kuri kosa komabu nene rubaka huila nukunye rubaka huila kamichino konka Kasai kabutuka kahwa kenzo bo chilamba champidi chela luhoro nino mwana zubu habula chivubula bubula makudi bakwanya mwila babambani wabwa kwa sabu umusombelo mukwanga katulita mane muntu kachitovu ku 1960 wamwana ndito yene ko heshibana betu ono wakusomba umwaka heshibu babufuma kuluseka lwa katanga dibode arefulema nko kemalabari bashala benda babanya nene bari bakaganda mena konto abure n'ubwena bikela wewe umufika heba urimo kuheta wabo urimo kwasa okusomba bwalo kwa benda nkulu kwa muchi ndi mukomino wa bipemba munirwa mwanamo kichaho chini chishale chirimo kwabanya
tetuba yamu komino wa mui kugari kushika anu basabu ko bayira mo dia bakwanda mu territorio akatanda anyi baya basamu ko muye bayo mo bakwa sumpi mu territorio walu patapata kubi he kudi bindi koko bagari bashala bende tchana mo abuva di tudi amiba mukanshi mo mukari mushika di ulukatena mo kuritela walu mpaka cha musoku amu abudi basomba kudi manfumo ni makalenga nkungushala ni bihembe biniri bamonei tuzubu tutile mwisu ngano ambiri ni tawatasu kudi pemakawo tudi babashila kudi bena malo amadimi tudi babasa bateka mu makalenga nzubu ya makalenga adienza Kasai Oriental nongo kibihembebi mbikavu bikosolo hakachi kudi lubo lunene lomano kumpale kutubigile ni lo mbala wa chitolu kudi mogoro ngene adini dafumu kwei mbala wa chitolu ndo mumanya uvompulushi wetu wakala uvomwasa zubiyende achilala benyi munjilao uvoya kubihembe ngwakala lubo kukosa mwabao tetkunyikene lubo lwa mbala wa chitolu kushala babigila nabo ngulubo waloka handa komino wa bihembe mbito bibiti ngundu yeto kuyekudela mumusulu wa muye kuishikwawo batangila kuba kwa nsompi ahani libomona kya dienze buhalenga hato hoyeke ni windi limbi kuishi nani lumwene nkayene mushimbe di bokosolola bituho lubo walweza bulu majimbu menzeka kimbushima yao kimino wa bihembao ndani wichama yao abuna de handisha bantu tutokula kiya di bubadia walundondo bulo di nini bisambo bya fraya mona mwene kong kuma ngai ha nzambi mu folu sama bobe kiya di bantu bomona ngana nawe ni didi nongo tudini cha mu mulu cha drone chite bomona bama bambi hembe bende banyeme bambula banaje tangu tamini ni mwana henu anumichi tuzubu turutumwekatu bantu bimana babandele drone mulu wadi bambileje kuri mwana eto FRANCK CIOLA diulwanga na bwana ni mwana nkayene mushundu kwenu ebili mwana abimbitandiri bahayina walenda gichiro babigile ni kadigo mis super babigile walenda njile munena ututubigile national numero 1 urumu ko mbushmai mutalo kana mwabuni mwana mvule yomuloka hadi mai mwabu mungachi mwalusenga lune nane nayi tayina mu bantu bihatuka bibandila durono mulu ruwendo no hesha pindi dimbiebi wani mutambo kutolele meji teturu bashara kwetu walwa mbikola kama na mushindu to national numero 1 kiye yao kimashina kwetu mnogo adano tukutukwai tutantu tunsu nturu wahanye na malakai atukari tubigile ni walenda mvaba kweba bikila kala tanda byanzambi ki kwetu mnogo sek bihembe bya kuba yaye kuchibombo chumwanyi ki komino abipembao danu kebo kubwela mukidi eudanu national numero 1 utanyila kukananga udanu bulaba budiwemu vuleyo muloka bitochi mai kine dienda kine chinyi tuzubutu bantu batatabu basa namanya bakatangisha mwakwasa kugalenga bwa mufumo butuwe wasa bambanya mukiba de amamu itoma miba bantu mbalwana nabo mfita ndambu basa munir bomwa namu entulasa tudiashila bantu jamuna kwao tushile to amafitu kosomuka chamu wakukosa matanda mukachi mabantu nkasaike tukadiashila nkonene bele meji bwa kuvuka bana bele mo kala bubimpa ni mo kufika kwetu kuneko wanene kuri mwana nkayene jilaudu yeto tufika aturi moro mproto tubigileni nkasham so wanzangi wa misho into tubigileni so wachkel chivo place de la pachi bakari basa mo
koidro wa mbula materi boko hana maya mwendundi katwa kwa mwana bidanu mwili bya mkache byuma njila mutumunuka wenda ubanda toni kwa lishika bidanu mukoidro mu rompwe de la paix ditalala vombasa kudi nguveno wetu wakala ndebu unzu bua chikele wa 31 wa bene CPC chikele cha mishonyi jila wendo banda haka itudi mukachi hakomino waju ndambu mpala kwa kuya mubihemba mbadu mwena nkayenu mudibi mwekamu we mumu kunjiluru mumwane mubwele mukachamu lusolo julukwenzi nuburi mwene munjilo mwamu lomana mashina danga mwamu tukubine nubebi mwane binga bibala kubyanza pokono lejeni tumukachi mwadi kenge dinena kwetu kone ukongo kwa mkalenga Antoine Felix Chisekedi Chilombo bateka bambika batanyela mu bihemba umwana kuri abakashira umwana kidani mukiti ki titumwe ndo dadi ndikosoka dyonso aki hambala wa chitolo batana mpindi haorompwe wabina maje bakasonga jamule tibina rompwe de la animation kimbala wa chitolo jileudu yenunguto niku kuseka lwakana kudi abakashini bamwana tulasa twa mutombo kachi kadi tudi ni mukidi kumpenga auto katumeni natukala kwani katokala kokuto ki bihemba la verte kiye yao bamwanao kene jilo wansomu udanu modiyamu anumikidi ndo mwana kuluseka idibi bakabina yende kosaka yende bokosa ko ivompangu shala madimi antu bokonamu matala bokonamu bilunga kibihemba idamuna kunimikidi mikidi jilionso bamanya minena tatu kanyinda kasavubu vumunyungulukanga nao danu mukosa kudimikidi hakachi bantu kabene chiro mokwenza badani bajikila wetu kundela na shuba kwamba nzala kimikidi ai ndido mwana nkayena mudimi kosa komino wabipemba uyungulula urimo kuibaka nganyi urimo kwenza nganyi turibano Tangila bambile kwetu ni hadi dibo kudifula badi loma lo Tangilayi pamu ya bantu medium wabeo usu ya bantu medium wabeo kwene rubu konka bikari bishala nanko bishala chibidilu kiminene ikadi mikosoka kadi mitu ya mbo idiku mita bongudi mvula musamweo muloka hanyuma mubankule kangondo mushala no tude ditukuni jonso edu yiloka bidani biende bikosoka nko anenu bele meji pomwa kele bene kubutembo wakele meji dele lenzembo kudenze lenjil diashile ditunga ndo dedi kakwena muketiru mokuhita bantu bintu yonso ebi bifugila bantu neni batoni chikemu mukulu mukwata mokunyu mukwata ndimanye ni turimo kuwenza bwalo hakari mai matahano kunjila kakuna mushundo okutatato barimo kuchanda monano canalisation wamina mayao muturi benze litunga ndiyenze bimpu mudi bihembe mai turimo kutuma aye kumusuru wa muya aye kukanshi musokuru imana kinzugu ya bantu ay barimo kwendana bishi bakosolelo kuri mikidi anene bele meji bele bana bele bashala mu komino wabipemba ki komino mwene mushala ni bulaba uno nyinene mo kebehen yeli myabiri mo kwasa then yeko bino wabipembeo
kudi extension wa vile mwino wendo uya to kuya katwana bana betu para mulu patapata aba badi basangani bwa kuluseka lo mukwa nsumpi na shuluseka lo abakwanga babine kabeya kuni no mwana kulehekoka kunjilo munene wa national numero 1 uduya kuluseka lo achimenga chakana gilenga kukwisu waluri mwana mubindi dimbi karwe umwimana hashumbi mwana kuna mukwita bato hampa di kumawon jede mato chaza masa kere hamweka hakana kono ila image kono la dene mwana bindi dimbi mudu bienza utono lutumine numero 1 ko kulombo kukwela bibyobi uvudi dia jongwa dia akadimo mukele kabuyo konkwali mukele wangandu shambuyi tutenza nonkon bwani nufuluka kasai mkwino kunulela nen batole le meji yinweza bi turtuno ela no toskidila bawili mukandi ku France enne de la famille Evariste Mboyi kacha mkunya pasteur Louis Dor Kasombi ko Afrique du Sud pasteur Janon mukandi mu Angleterre tambo kutufuluka wa kututo ampanda kumurimo wetu twenza Faustin d'Ivoire kalenga ku Irlande bulukai kasai keno nene baka homoi karika teketa nene mwana komino abipemba mabulu mulenge la umpa hape mkao hadi bubasa koko kuduma on jede bwani benzela homodimu kudana kudibena malo amadimi ne malo antonogil deni kabasela kulondra bulukai kasai keno kufuluka professeur Kalemba Mwamba Nzambi ku Boston matu masaka mwana na America bulukai kasai madimi adu kebene o heta malabari ku kwampoy ku rutela ne tukatoka kumona ngane bene kwampoy ku kwambele shikela kwenza mutombo Jean-Jacques ku Paris lusekalari tonga da France bulukai kasai kelela image bihemba biri ko malabari ko andino mwakwasa zubu na shikwasa bia huko wani kasai kerimo kala haka lejana shikuneku kamwana kala kuineku komino mushala umuheleo bonso de Bolonda mwe uri bakwata kudi FRANCK CIOLA kumbujumai bone bena kasaya briba mama deni ko matonga masanga America bakalben kalbino ku Paris kno homoi kanangle hamalong alongo atataika fulukai kasai nkeno kanolela jefech banda ko Angleterre tukwela moi Marcel Bewa Beya udan ko Angleterre karban leja ni chinsans ro leja lubumbashi kwando leja biko abokari kwenu kufwa kikutukwasa to kudana mono kushila banyele ko mobutu kuwe bengene muntu kash fisu mukena fisu docteur mukena Canada kwenu ngutu Burundo hela munzu wakala wa hotel mukangala luka mwa kwase kuno kubihemba mwaburu mwana kwase ko kushintu chachi mwakani Dr. Mukene nyoru kwata mudimu babonye kubalo munku dibala kwishana ibindi dimbiyebi twasukala bababi mwana bofutero ko teta ubeno mulomba sungutu ngwanyu kwasato vuluka iko kasai kwenda Marcel Kasongo Kabemba turian tukore toskidile ko Jean Hotel Kachibu aha mujelo wetu na wangarul